Luge, braća, sogrageni, stojam ovdje pred vas i možem da i kažem neka Makedonija je v opasnosti. I to je opasnost koja dođe od naletot na neznanjeto, nesposobnosta i kriminogenosta na vrhuškata na vlast. Sakata poverujate v nimite šarenje lagi. Ako dogovor bil toliko dobar i toliko prihvateno naroda, nemaše nazaj da mu treba toj vetar vo grb, koji toj go predstavuva kako inina, a zadržavata znači provalija. Jas imam jedan život i ne mi je svejedno na što sam go posvetio. Se rodiv, rabotam i sakam da go završam moj život kako hristijan Makedonec od Makedonija. Zato što to bile mojite roditelji, mojite predsi, to se mojite deca i to sakam da bila mojite vnuci.